Baba, njani namhlanje? Mina ngiyaphila futhi ngi-happy. Engijabulisa kakhulu ukuthi kusasa ngiyobhala isifundo esisithandayo. Kahle kahle usithandayo wena baba. Ngoba mina ngiyasithanda ukuthi hayi ngalowo ndlela. So, yeah. So baba ngiphathizisa because sengiphathizile mina. Kodwa manje angipractice-anga kahle ngokwanele. Kahle ngipractice-ile kodwa dinga ukuthi sipractice bowu-2. Naye baba uyazi masipractice bowu-2 siba yile combo le siba kodwa siba nje ongqondo be-maths. And into engichaza kakhulu ukuthi hawu baba why baba ngiyacela ungiphathizise baba ngisuze yazi baba lento leyizo ekuseni uyenzile ngakukhuza baba because bungafuni ukuvuka unginaki baba ngiyacela ungiphathizise baba wayubandakanga noma uyagula ngingiphathise ingubo baba yazi baba lama-jokes akho mina angibhora because lento le ekuseni siyibangile wazogcina usuthini uthi awuyithandi indlela engikhulume ngayo ngoba baba okay ngizathetha yini ngayicelanga bana baba ngiyasithanda baba lento ayihlekisi baba baba ngenze njani baba baba kusasa ngobhala imaths ovula amehlo baba ngicovula amehlo baba ngiyacela ungakhiphi baba ngicovule baba kusamele ungibone ngiphumelela baba ngicela ungangishiyi njengamanje baba ngicovule ungangishiya nabanye abantu abangishiya baba ngicela ungibheke njengamanje ngiyakugenda baba ngicela yini ngaphandle kakhulu baba ngiyacela